Iyi nama y'umutekano igomba gusozwa kuri uyu wa gatanu ihuje inzego zihagarariye polisi mpuzamahanga Interpol mu bihugu by'u Rwanda na Uganda, abashinzwe binjira n'abasohoka kuri za gasutamu, abakuru ba polisi mu ntara n'uturere dukora ku mipaka ibihugu by'u Rwanda na Uganda bisangiye. Ayifungura ku mugaragaro, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu Inspector General of Police Emmanuel Gasana yasabye abayitabiriye kuyifatiramo ingamba zizarushaho kubungabunga ubusugire bw'imipaka y'u Rwanda na Uganda harwanwa ibyaha bituma umutekano uhungabana. Nkuko byatangajwe na Inspector of Police Baguma Ismail, umwe mu bahagarariye urwego rwa polisi mpuzamahanga, ngo igishyizwe imbere muri iyi nama ni ukwigira hamwe uburyo umutekano w'imipaka ibihugu bisangiye warushaho kubungwabungwa. Ngo bagiye gusesengura ku buryo bwimbitse uburyo ibyaha byambuka imipaka y'u Rwanda na Uganda byarwanwa ku bufatanye. Senior Commissioner of Police Wamanya Eri niwe uyoboye intumwa za Uganda, yavuze ko mu byo bagiye kuganiraho harimo n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo n'inzoga zemewe kunyobwa muri Uganda, ariko bikaba byaragaragaye ko biteza umutekano muke mu Rwanda. Umwihariko w'iyi nama ni ukurwanya ibyaha bikorerwa ku mipaka. Criminals commit crimes in Uganda and even cross over and commit crimes in Rwanda. Others can commit crimes in Rwanda and run over to Uganda and at the same time commit crimes there. But unless we work closely in terms of sharing information, umwihariko w'iyi nama ni ukurwanya ibyaha bikorerwa ku mipaka. Abantu bakorera ibyaha muri Uganda bagahungira mu Rwanda, abandi bakabikorera mu Rwanda bagahungira Uganda. Turamutse tudakoranye rero bya hafi, ibibazo byakomeza bigakura. Twiteguye kuva muri iyi nama turebeye hamwe uburyo twaca ubujura n'ibindi byaha bikorerwa ku mipaka. Ibindi bigomba gusesengurirwa muri iyi nama harimo uburyo bwiza bwo kugenzura utuyira duto tunyuramo abahungabanya umutekano n'ubucuruzi butemewe burimo n'ubw'abantu, human trafficking, n'icyakorwa kugira ngo buhagarare kuko bumaze gufata indi ntera. Inama igomba gusozwa ejo kuwa gatanu, izi ntumwa zisura imipaka ya Cyanika, Gatuna na Kagitumba ifatwa nk'amarembo atuma ibihugu byombi bihahirana ku buryo bwaguye. Tuyishime Jadofis, Orinfort, Musanze.